haini hai joto no lamsogo tini bo haini hai jengna lephionai private job vacancy tini ni update no inge nirok je samang khaigani sok tongo interest tongkhe nirok channel be je front krwngdi tonglaidi nirok samang nai tugui no tongkhe bekar kalagi samang nai tugui mai angi tongkhe channel be je front krwngdi tonglaidi noni bagai waisale noni gothok jang sokphai ke nirok khlai manai inge channel kotal ko subscribe khaije ko tongke subscribe khai tonlaidi daily notification update magani bagai whatsapp group by join khaina laiti whatsapp group join khaina hangke noni bagai belaka hanai hor koto ko ang horni 12 ni siming tuita ni bisingo video upload khaike nirokni kahani bagai nirokno horo update roke nirok salo samang nai tugani bagai ani bagai channel by japron krengai tonlaidi te whatsapp group by join khaina laiti inge te video sengani sekang kaisa saklai mane ke je class 10 12 nirok fail phanangai tongke nirok angbai krwngdi nirok nus NIOS board ni bisingtwi nirok exam pass khlai manai open board ni bisingtwi haige percentage kobang magai ne pass khlai manai nirok whatsapp group go join khaigai angbai contact khlai di haike ba description link roja or description video ni description naine ledi oro jaga go nirok ani mobile number bo nugui manai te angbai krwngdi ingke bade tini update no naine job vacancy. An advertising media company requires female associate office executive with pleasing personality with English medium school for the post of business development manager BDM at their Agartala office. Graduate or above with excellent fluency in English. Knowledge in official letter drafting, telecalling, daily minimum 5 calls, etc. may apply. Relevant experience will be preferred. Candidates will be energetic and enthusiastic. Salary is not a constraint for the deserving candidate. Immediate recruitment. Send your CV with latest color photo at okay kaisa media company bani rok je samang khaigani interest tongkeba o samango khlaigi manai brei vacancy najangnai te ni rok English medium ni background ngani nangnai haike oro jaga go khlai manai te graduate ni aba punke nirok belai nang hanai graduate ngke bu khlai manai nirone tak knowledge tongani nanai office letter drafting rok te call receive khaigani rok bohaini knowledge rok tongani nanai call tino 50 ta hai call receive khaigai kok ma sarai haike nirok apply khaidi nirok khlaigani interest tongke tapok nirok experience tongke nirok na tebe prefer ojanai inge nirok krwngdi brok bai salary rok inge brok bai salaimani bisingtwi bengnai nironi biodata pathokdi broni email id go broni email id ke branchagartala@gmail.com orjago nironi biodata pathokdi inge tabor nironi bagai beskang rogo tebe toboi paitongo tebe omahai private job notification kaha tobe paitonai nirok je popron daily update o naigai nirok apply khlai manai boke kaisa website o hagai apply khlai janai rok bo tobe phainai nironi bagai PBT LTD tongni bagai je government undertaking o khlai janai roni bagai inge jeforne video ai soya kari kinali tongdi ang tei binon bagai omahai tobe phainai wadi take next na pinai vacancy for driver Agartala শহরের Hyundai i10 গাড়ির জন্য ড্রাইভার প্রয়োজন ডিউটি টাইম সকাল 10টা থেকে রাত 9টা ড্রাইভারের বাড়িতে গাড়ি রাখার জায়গা থাকতে হবে নিম্নলিখিত পোস্ট বক্সে আপনার ড্রাইভিং লাইসেন্স আর আধার কার্ড আর মোবাইল নম্বর জমা করতে হবে বক্স নাম্বার 15 দৈনিক সংবাদ এনকে tabok mo kaisa driver post ni bagai je nirok driver ngai chalogani musugui tongke o samongo krwngdi manai Hyundai gari i10 gari chalogani driver nangai tongo inge nirok duty time rok inge phungni 10 ta ni siming horni 9 ta jora ma chalongnai gari te denrok ni nogo gari rok bo tongrojaknai rok bo tongani nangnai haike oro khlai manai nirok tabok bahake apply khainai hinke post office ni kaisa box number ro দৈনিক সংবাদ ni box number ro mathangai nirok aadhar card
te driving license rokbo maronai te mobile number rokbo sui maronai box number 150 go doinik sompado thangai nirok box number ro haike rohor manai te broni email id bai bo krwngdi manai pure.prof@gmail.com oro jago bo nirok krwngdi manai next nalifinai কাজের মহিলা চাই যোগেন্দ্রনগর বনকুমারীর এলাকার নিজস্ব বাড়ির ঘরের কাজ করার এবং ভালো রান্না করার জন্য লোক চাই যোগেন্দ্রনগর বনকুমারী এরিয়াও কাইসা নকনি সামঙ্গ খ্লাইজানাই ব্রৈরকनि बागै ते मामी सुंगानि काहाकेनो रोंगानि नांनाय एके ब्रैरक ख्लाइ मानाय ब्रनि बरकनो ख्लाइ मानाय एके मोबाइल नम्बर 9774914014 contact number krwngdi khlai manai next nalifinai urgently vacancy male customer care executive required for a government project send your cv to subhajitpal2707@gmail.com or jago pathogui manai kaisa customer sala rok khlai manai oroke customer care executive government project ni under rok khlaijanai samung inke broni nirokni cv pathokdi broni email id go subhajitpal2707@gmail.com haikeba whatsapp by krwngui manai 9863672456 or jago bo rohori manai next vacancy we have vacancies for fresh graduate with computer knowledge without any previous experience, not age more than 25 years for a tax consultancy firm. Interested candidates send your biodata to email. Kaisa vacancy najagani graduate heke nirok samangbai sa phan khlaiya ko heke bo khlai manai graduate nirok paigi computer ni knowledge tongkhe te without any previous experience henge tangni roni sekang puila rogo bo experience krei phane khlai manai te nironi boyos tongani nangnai 25 bosorni saka henge ya khanai 25 bosorni tola henge sakongni bahija henge company ni bumung ke tax consultancy firm o ngnai broni email id go nironi biodata pathogui manai smartjob@agt@gmail.com pathogdi nironi biodata next nalifinai কাজের লোক চাই আগরতলা জিবির পাশে বাড়িতে কাজের জন্য লোক চাই আগরতলা জিবি ni go kaisa gandarni আগরতলা জিবি gandao kaisa bari nokni samungo khlaijangnai umuke engke oro jaga je khlaigani interest onai ro khlagi manai bor mobile number 87875558555785 haikeba 6009267761 o number ro krangi manai next nali engke next to asuk jara nangsinai tini update engke next video go nirok je pro krangi tonglai de om haikene sokphaiya next video ro engke horob sokphaiya nirokni bagai horob brung nirokni bagai update ro haini bagai nirok whatsapp group jon khaijake nirokni bagai belaga hanai nirok daily nom haike naimagani bagai engke nirok friends ono share khali di bro samang nai tugui tongke bro samang klai mana bagai ete nirokni next video go ei bang nirok bagai ka toi phai tungo private job rok hai online je form fill up khaigai nirok selection nangai hai government undertaking ro khlai janai bagai engke faide tini na update asu jara nangsinai joto nana hambai